Tko zna koliko filtera, političkih, interesnih, društvenih, kulturoloških, prođu informacije prije nego što dođu do nas u obliku koji poznajemo kao povijest. Tko zna kako bi određena povijesna razdoblja ili događaj izgledali kroz neke drugačije filtere ili naočale. Nikad nećemo saznati, ali možemo se pitati. Možemo i pokušati razmišljati u nekom drugom smjeru dok to još nije zabranjeno. Tko zna, možda negdje nađemo neki zaboravljeni komadić istine. Tako je barem počelo kada je jedan istraživač zaronio u povijest Balkana. Onu drevnu iz vremena Ilira i starih Grka i zastao kod Aleksandra Makedonskog, legendarnog neospornog vladara svijeta i prosvjetitelja, ali i megalomana, pijanca i homoseksualca. No što je od svega toga istina o tom ujedinitelju antičkog svijeta? Što se zapravo zna o njegovom životu ili mjestu ukopa? Makedonske predaje tvrde da je pokopan u Makedoniji, dok povijesni izvori tvrde da je pokopan u Memfisu, pa kasnije prenesen u Aleksandriju. Ništa nije sigurno, osim da ćemo i Aleksandra Makedonskog sresti ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Domagoj Nikolić, nezavisni istraživač sa posebnim interesom za povijest krajeva, čih smo i mi danas dio. Dobro večer. Već smo u ovoj emisiji raspravljali o raznim temama i zagonetkama iz prošlosti Jadranskog bazena, Balkana, pa čak i malo šire, da tako kažem. Bilo je tu i drevnog rudarstva i pitanja koje je bio Dioklecijan i jedne alkemijske mistične povijesti ili barem pokušaj iščitavanja iz te perspektive. Jedna od najsenzacionalnijih i najzanimljivijih tema na tom području je se radi o čovjeku koji danas već zaslužuje hollywoodske blockbustere, znači nije on bilo tko. Aleksandar Makedonski je naša današnja tema, jer kad jednom krene čovjek tim tragom, odjednom se mnoga imena, mnogi događaji, mnoge stvari, čini se barem meni tako, isprepliču. I ne znam uopće je li moguće sve te podatke selektirati i posložiti u pravu cjelinu, ali eto, ovdje smo da vidimo u kojoj mjeri ste u tome uspjeli kada je riječ o večerašnjoj temi. Aleksandar Makedonski svima je poznat, no zbog čega je on toliko važan kako i nama večeras, tako i svima onima koji njemu snimaju filmove još uvijek. Dobra večer i hvala na pozivu. Aleksandar Makedonski zaslužuje, kao što ste sami rekli, hollywoodske blockbustere. Ja mislim da ovdje ima na Balkanu da je bilo mnogo ljudi koji zaslužuju također blockbustere. Jedan od njih, zasluženo, Aleksandar Makedonski. Aleksandar Makedonski je fascinacija velika danas mnogima još uvijek, mada je proteklo 23 više stoljeća od njegove smrti. On je prvi ujedinitelj svijeta, prvi ujedinitelj tada poznatoga svijeta. On je u vrlo kratkom vremenu, između 20. i 32. godine, uspio napraviti jednu veliku državu koja je uključivala dobar dio Balkana, pa tamo negdje sve do rijeke Ind, pa do sjeverne Afrike, Egipta. Usput je uspio osnovati mnoge gradove, promijeniti mnoga vjerovanja, proširiti obzore filozofije, matematike, povezati ljude, povezati jezike, povezati rase. I sve to za svega 12 godina i umro je jako mlad. Potom je također ostvario jedan od hollywoodskih ideala, živi brzo, umri mlad. James Dean antik. James Dean svojeg vremena. I tako, čak je bio zanimljiv i likom. Prikazuju ga razno, ali kažu da je imao dva oka različite boje. Čovjek velikih sposobnosti, sigurno još od malih nogu. Filip, njegov otac, mu je rekao, ova zemlja je premala za kraljevstvo koje ti zaslužuješ. I tako da je Aleksandar Makedonski ostaje nam kao trajna fascinacija. Prikazuju ga svakako, znate, prikazuju ga kao Grka. Ja osobno mislim da on nije nikakav Grk, da je on Makedonac, da je on Makedonac slavenske krvi, nikako grčke. Mi znamo da on s Grcima često razgovara putem tumača.
i da Grci u njegovoj vojsci i obrnuto, kada se neko obraća grčkim trupama, to radi uz pomoć tumača. Njegova vojska izgleda da je imala oko 37.000 vojnika, od koga je samo 7 bilo Helena, 7.000 otprilike bilo Helena Grka, ostali su bili Makedonci, Tračani, Iliri i tako dalje. I sa tako relativno malom vojskom, znate, 37.000 ljudi, koja izgleda ratuje 12 godina, više manje skoro u istom sastavu, on je uspio pokoriti sva ta kraljevstva i carstva i napraviti jednu državu. Međutim, kako je to brzo nastalo, nakon njegove smrti, izgleda, ako je to zaista bila njegova smrt, se to brzo i raspalo na 4 dijela njegovo carstvo i tako jedna velika zvijezda koja se čak spominje u Bibliji, u prvoj knjizi o Makabejcima izrijekom se spominje Aleksandar Makedonski kao ujedinitelj svijeta, kao gospodar, car nad carevima, a izgleda da se spominje i u knjizi Danijelovoj, u priči o caru Ovnu, a to je isto zanimljivo, jel? Car Ovan je karta 4 Tarota, crveni car Ovan, jel? A to navodno on potiče Tarot iz Egipta, a ja mislim da je Tarot u stvari Carot, makedonski car, Tarot. I tako da su te vještine, znači, sve potiču negdje iz Aleksandrovoga doba. I mnogo tu ima stvari o kojima ćemo, eto, nadam se, razmišljati. Kada se slaže to tkanje i kada čovjek ulazi u takve materije, to znaju mnogi autori knjiga koji su se tako udubili u neke dijelove prošlosti, povremeno iskaču nekakve naznake za koje se u prvi tren ne zna čemu služe, više neki osjećaj značaja se pojavljaju i slično. Evo ga, zanimljivo je da pričamo tako o jednoj povijesnoj ličnosti koja je toliko toga napravila u kratkom životu, a da bi podudarnosti bile još i veće, osobno Aristotel smatra se da je bio, znači, učitelj Aleksandra Makedonskog, što je pak zanimljivo jer Aristotel je od svih grčkih filozofa upravo onaj na kome se skoro cjelokupno znanje zapada temeljilo. 15 stoljeća je Aristotelova misao dominirala zapadnim svijetom, to je bila praktički nekakva vrsta skoro da se kaže dogme po pitanju mnogih stvari. I eto, baš taj Aristotel bude i učitelj nekog čovjeka koji je opet osvojio najveći dio svijeta u najkraćem vremenu. Kakve tu možemo izvući opet poveznice, naznake, intuitivne, povijesne, dokumentarističke? Pa prvo mi moramo reći nešto o načinu na koji su pisani ti drevni tekstovi. Hebrejski tekstovi su pisani takozvanom pešerim ili pešer tehnikom. To je tehnika namjernoga, u stvari, iskrivljivanja stvari, ali po određenim pravilima. I ona ima svoje jezična pravila, ima svoja simbolička pravila, ima svoja metaforička pravila, pa čak i pravila numerologije, znači kabala. Jel? Tako da svi ti tekstovi mi ih moramo uzeti sa zrnom soli i to su simbolički tekstovi koji su stvari zlatni rudnik za istraživača, ali koji mora poznavati mnogo toga, napose filozofiju, teologiju, biblijsku povijest i mnogo još tih disciplina, da bi imati jednu veliku dosljednost u tome i veliku upornost da bi uopće mogao dešifrirati o čemu se tu zapravo radi. Ja mislim da postoje mnoge indicije da je taj Aristotel o kojemu mi govorimo, da je nitko drugi do zapravo Filip Makedonski, glavom i bradom, Aleksandrov otac. Aristotel i Filip su rođeni tu negdje istih godina. Sada ispalo bi da je Filip umro prije od Aristotela. Filip, kada je prepustio prijestolje Aleksandru, on je umro kao kralj, ali je nastavio živjeti kao osoba. Smrt kralja u simboličkom ezoterijskom smislu ne znači i smrt čovjeka, nego smrt životne uloge, smrt persone. Persona je maska, na neki način uloga. On je svoje tada završio, svoju ulogu kao kralj i predao je svoje prijestolje svome sinu Aleksandru, jer je smatrao, to je Filipova i Aristotelova, ta ideja o ujedinjenju svijeta.
Znate, kada govorimo o Aristotelu, Aristotel na radikalan način raskida sa Platonom, sa Pitagorom, uvodeći jednu posve drugu, ja bih rekao, materialističku pogled na svijet, i on se bavio s nekim stvarima s kojima se Pitagora sigurno ne bi složio. To je ekshaustika, to su nekakvi prvi ti pokušaj integralnog računa, zaokruživanja, a to kod Pitagore nije bilo zaokruživanja, to je bila matematika prirodnih brojeva u kojima nema niti decimala niti ostatka, jer priroda tako ne radi. Sada, da mi ne bi išli u prevelike detalje, Aristotel je iza sebe ostavio jedan ogromni opus, a mi ako usporedimo život, znači interese Filipa Makedonskoga sa Aristotelovim interesima i sve to skupa sa Hefestionom, onda ćemo doći do zaključka da je zapravo da su Filip, Aristotel i Hefestion Aleksandrov najbolji prijatelj, vjerni drug i ostalo, za koje moderna, ne znam, hollywoodska interpretacija njima imputira neku homoseksualnu vezu između Aleksandra i Hefestiona. To sigurno nije bilo točno. Radi se o jednoj površnoj poznavanju. Znači, ako nekoga mi nazovemo ljubimcem, jedna duša u dva tijela i tako da, to je homoseksualna veza. Ne radi se o tome, radi se o tome da su u pitanju su otac i sin, koji su i najbolji drugovi i među njima vlada najveće povjerenje. Hefestion se bavio svime što se bavio i Aristotel. On se bavio filozofijom, bavio se upravljanjem, bavio se gradnjom mostova, tehnikom i mnogim tim stvarima. Ali mnogi od tih kraljeva koji su bili filozofi, oni kada bi, znate, oni su igrali različite uloge u životu i prema tim ulogama su sebe i nazivali. I zato to je povezano i sa božanskim metamorfozama, ima to svoju simboličku, da kažem, teološku i filozofsku ukorijenjenost, zbog čega su oni to radili. Ali zaista, netko ko je kralj se bavi teškim, sumornim, praktičnim stvarima, vlasti, administracije, upravljanja, i to ne ostavlja puno mjesta za veliko filozofiranje, razmišljanje o bitku. Kralj mora biti praktičar. Znači, onoga trenutka kad on stavi krunu, on je kralj i on napušta taj filozofski jedan okvir razmišljanja. A kada se on bavi filozofijom u slobodno vrijeme ili negdje, on prestaje biti kralj. On tada razmišlja o bitku. On tada komunicira na jedan drugi način sa svijetom, sa božanskim, i zato to nas buni. Ali ti su ljudi zaista sebe doživljavali da u njima boravi više osoba i kada bi igrali određenu ulogu, tako su se i nazivali. Pa to ima veze i sa dionizijskim teatrom. O tome, ako bude vremena, možemo i danas razgovarati. Jer znate, ta smrt Filipa Makedonskoga zapravo dolazi na njegovom vjenčanju sa jednom ženom koja se zove Kleopatra Euridika. To je jedna zamršena vrlo priča, ali u stvari nije to bilo samo Filipovo vjenčanje, to je bio jedan obred u kojem je to zapravo bilo Aleksandrovo vjenčanje, ali je prikazano kao Filipovo. I tada, ne samo da se tada Aleksandar se oženio i postao kralj, nego je tada Filip, umro, u stvari predao je svoju krunu Aleksandru i on prestaje biti Filip Makedonski. Isto tako možemo mi povući paralelu s nečim što se relativno nedavno desilo. Edvard VIII, kralj Engleske, kad je prestao biti kralj, promijenio ime. Postao je vojvoda od Windsora ili nešto, ali više nije bio Edvard VIII. Pape, kada postaju pape, mijenjaju ime. Pape ne odstupaju, vjerojatno da odstupa, uzeo bi neko drugo ime, jer se on tada više nije ta osoba, nema više tu ulogu, nema više tu božansko nadahnuće. Kralj u antičko vrijeme, on je bio i Pontifex Maximus, on je bio i prvosvećenik, on je bio, znači, posebno božanski nadahnuta osoba koja je uzimala svoje simboličko ime. Ali da ne idemo sada u prevelike detalje,
možda jednom koga bude zanimalo da pročita u toj knjizi, za koju se nadam da će uskoro izaći o tome, ali tu mi onda idemo u genealogiju i u detaljno razmatranje tih događaja. Dobro, da odmah da na neki način otkrijemo tko je ubojica, onda ćemo vidjeti kako ćemo do toga stići. Danas, evo, kao da nije dosta fascinantno slušati ideje poput toga da su Aristotel, Filip II, Hefestion ista osoba, što je već samo po sebi na prvi pogled, dok se ne promatra u detalji, može zvučati potpuno šokantno, vjerojatno bizarno čak, ali eto, prvo ćemo slušati, poslije ćemo ocjenjivati. Također, današnja tema vezana je uz otkriće, to jest ono što smatrate da imate naznake za smještaj po prilici groba Aleksandra Makedonskog. To se nastavlja na mnoge priče koje su povremeno u vezi prošlosti krajeva oko Jadranskog bazena prošli kroz ovu emisiju. Bilo je tu i stranaca i domaćih ljudi vezano i uz megalite u Dalmatinskoj Zagori, Grčkoj, Rimu. Bilo je tu riječi o bosanskim piramidama, bilo je također riječi o drevnom rudarstvu. Također bismo mogli reći da cijeli jedan, evo, ove sekunde mi pala riječ na pamet, balkanocentrizam kada o tome pričamo, jer eto imali smo ovdje i čovjeka koji je Troju obrazlagao da se nalazilo opet negdje na Balkanu, pa onda ti rimski carevi koji su bili ilirskog podrijetla i sve slično. Tome, pa na tom tragu, evo, nastavit ćemo i danas, no prije nego što dođemo do mogućeg mjesta gdje bi po vama mogao biti grob Aleksandra Makedonskog, moramo se pozabaviti nekim principima. Upravo zato jer su analogije, principi i iščitavanje na jedan malo drugačiji način koji je možda bio sukladan sa tim vremenima, ono što je dovelo do cilja. Znači, otkuda ste krenuli i kakav put kroz metafizičke principe i na koji način vas je vodio do nečeg što smatrate da je mjesto gdje je pokopan Aleksandar Makedonski? Koji su to metafizički principi, kako se u to uklapaju sve te drevne vještine i djelatnosti od astrologije, astronomije, tehnike, tehnologije i kodiranja podataka? Pa eto, pokušat ćemo barem nešto ukratko o tome kazati, da nam pojasni nekako kako su razmišljali ti graditelji tih metafizičkih građevina. Oni, dakle, carevi filozofi, kraljevi filozofi drevnoga, arhajskoga doba, oni sigurno nisu razmišljali kao mi. Za nas je većinom metafizika nešto što ne postoji, postoji samo fizika, astrologija također ne postoji, nema nikakav legitimitet ozbiljan, postoji samo astronomija. Oni nisu tako razmišljali. Za njih je postojala analogija kao spona između fizike i metafizike. Oni su smatrali da ono što se dešava u fizičkom, čak i Aristotel o tome piše, je samo odsjaj jedne više nevidljive realnosti. A to što postoji u višoj realnosti, za nas nevidljivoj, mora ostaviti neki trag u našoj fizičkoj realnosti, ali samo kao sjeno. Znači, mi vidimo blijede slike nekakve mnogo više metafizičke realnosti. I oni postavljaju te analogije. Jedna je kako na nebu, tako i na zemlji, odnosno kako gore, tako dole. I postoji još jedna, kako iznutra, tako van. Postoje i još neke druge, u svakom zlu neko dobro, u svakom dobru neko zlu. To je kao ono yin i yang, jel? U bijelome jedna točka crnog, u crnelu jedna točka bijeline. Jel? Ili ono što danas ruski monasi na sjeveru kažu, od dva zla manje, od dva dobra veće, pa sve na slavu Božju. To su neki metafizički principi koji se zrcale i u metafizičkim građevinama koji su oni gradili. Kada govorimo o konkretnoj grobnici, za koju ja tvrdim da je grobnica Aleksandra Makedonskog. Aleksandar Makedonski je umro navodno u Babilonu, dobio proročanstvo da će umrijeti, kažemo, jedan tamo prorok, filozof koji se samo spalio, kao kaže mu, vidimo se u Babilonu, i nakon toga kao umire i Aleksandar. Nedugo nakon toga Aleksandrova smrt ide nakon smrti Hefestiona. Hefestion je umro neposredno prije, pod nerazjašnjenim okolnostima. Ja bih rekao da je to umro njegov otac, i Aristotel, i u tom trenutku Aleksandar više nema uporište.
više on nema uporište bez svoga oca da nastavi dalje, jer su oni zapravo zajednički je to bio plan i projekt. Aleksandar je također već bio umoran i vojska mu se bunila i to je trajalo predugo. Oni su 3-4 godine proveli praktički lutajući Hindukušom oko tamo vrha K2. Niko ne zna šta su oni gore tražili, šta su oni uopće tamo radili, jer nije bilo nikakvog razloga da oni uopće budu gore. Gore nema nikakve, ne znam, vojske, nikakve, ništa za porazit, ništa za opljačkat, ništa nema. Oni su 3 godine gore proveli lutajući, nakon toga su se spustili do Inda. Tamo navodno je bila nekakva bitka, vrlo teška, i nakon toga, kaže on, pokret idemo nazad, i u Babilonu gdje je napravio središte svoga kraljevstva, tu ga zatiče smrt. On je tražio da se njegovo tijelo prebaci natrag u Makedoniju, onda se reklo da je Ptolomej oteo njegovo tijelo i prebacio ga u Aleksandriju. Negdje se to desilo na putu njegovog tijela prema Makedoniji, negdje u Maloj Aziji je povorka navodno skrenula prema Aleksandriji. I navodno da je on tamo negdje ukopan i spominje se njegov grob u Aleksandriji, tamo negdje do Rima, do Kaligule. Neko čak mu otkinio nos jedan, ja mislim Julije Cezar ili netko. A Kaligula je uzeo neki dio njegove posmrtne odore da s njim paradira. Tako barem, ili Neron, neko od njih. Kažu tako barem ovoga knjige. Ja nisam siguran da je to tako bilo zapravo. Ja mislim da u toj priči svakako postoje elementi istine, ali uglavnom grob Aleksandrov nestaje i mi ne znamo gdje on, ne postoji niti sarkofag i on negdje netragom nestaje. Postoje narodna predanja u Makedoniji koja govori da je on pokopan u Makedoniji. Sada, budući da je jedno isto tako od ezoteričkih i metafizičkih pravila da se krug mora zatvoriti. To znači da su početna i krajnja točka kruga jedne te iste. To znači da se i život jedan mora zatvoriti na način da je tamo gdje je čovjek rođen, tamo mora biti pokopan. Inače, krug nije zatvoren i krug inkarnacija se ne može nastaviti. Po tome bi ispalo da je Aleksandar pokopan negdje u blizini grada Pela, odnosno Bila Zora. Bila Zora, to je opet zlatna zora, ili Golden Dawn, i imate svoje ezoteričke stvari. Ta Pela postoji i u današnjoj Grčkoj, dole u donjem dijelu Makedonije, ali mi imamo uvijek više Rimova, više Jeruzalema, više i tako dalje, tako da nije sigurno da mi govorimo o istome tome mjestu. A Bila Zora se nalazi grad kod Svetog Nikole, to je jedan grad u Makedoniji. Na rubu toga grada nalazi se jedno arheološko nalazište, vrlo monumentalno, vrlo lijepo, na kojem radi jedno sveučilište iz Teksasa i koje sam imao detaljno prilike razgledati, i radi se o tome antičkome gradu koji se zove Bila Zora. Nedaleko od tu nalazi se jedan veliki grobni humak, jedan obredni, ne humak nego hum, veliki, 85 čini mi se puta 45 metara, koji na sebi ima jedan vrlo čudan geoglif koji izgleda kao slika Kasiopeje. Sada ima razloga da vjerujemo da je to zapravo grobnica kralja Aleksandra ili cara Makedonskog, zapravo prava. Zbog čega je slika Kasiopeje uopće važna i kakve je mogli imati veze s Aleksandrom Makedonskim? Kakav bi to uopće bio trag? Kakav bi to uopće bio trag? Vrlo zanimljivo, je li tako? Kasiopeja je jedno od najsjajnijih sazvježđa na nebu, možda i najsjajnije. Ona se zove kraljica neba, ustoličena, sjajna. Prema mitovima antičkim radilo se o makedonskoj kraljici, kasnije se onda ovo iskrivi, pa kaže etiopska neka kraljica ili ne znam nija šta. Ali u stvari se radi o makedonskoj kraljici i sada postoje beskonačne zapravo veze kojima mi njoj sa našim narodnim predanjima i tako dalje. Taj simbol Kasiopeje, kraljice neba, je zapravo simbol Bogorodice. Smatralo se u antičko vrijeme da se čitav svemir utjelovljuje u točki kralja. I kao što se Kasiopeja
vrti oko polarne zvijezde, oko sjevernjače, da se tako i čitav svijet zapravo okreće oko kralja i da je on stabilna točka, kao što je polarna zvijezda stabilna točka na nebu, tako je i kralj stabilna točka na zemlji. Sada, ona u makedonskoj transkripciji demotskog pisma, linear B i tako dalje, da sad ne idemo, ali radi se o jednome pismu kojega nalazimo na Mikeni, kasnije ga nalazimo u Egiptu, postoji taj simbolička transkripcija makedonska, ona se veže uz slovo dz, glas, a to se radi o svetoj majci kralja prvorođenca. Sada ako mi napravimo neke veze, prverođenog i jedinorođenog, nalazimo to i kod svetog Pavla apostola Kološanima, nalazimo to u spomen, on konkretno govori o Kristu kralju. Na neki način svi su ti kraljevi bili utjelovljenje samoga Boga, oni su bili bogoljudi. Osobito je to bio Aleksandar, koji se zaista i prikazivao kao bogo čovjek, te sa lavljom glavom, te sa glavom ovna i mnogim tim mističkim simbolima. Sada, ali ono što je najvažnije je to da mi Kasiopeju također vežemo uz one čuvene Jakobove ljestve, ljestve Jakovljeve iz Starog Zavjeta, a zanimljivo je da je taj geoglif na Kandi, na tome mjestu, gdje je ukopan kralj Aleksandar Makedonski, potpuno analogan i on je zrcalo položaja i egzaktna slika Kasiopeje na dan rođenja Aleksandra Makedonskog. Znači, na dan kada je rođen Aleksandar Makedonski, 21.7. mjeseca, dakle to je sam početak astrološke vladavine lava, on se često prikazuje kao car lav sa lavljom glavom. Mi u trenutku izlaska sunca, znači u trenutku rođenja sunca, Kasiopeja, sazvježđe Kasiopeje stoji potpuno okomito nad tim geoglifom i taj geoglif u stvari pokazuje tu sliku Kasiopeje koja stoji na nebu. Sada je to metafizička slika, kako na nebu, tako i na zemlji. I znači svake godine, točno na dan rođenja Aleksandra Makedonskoga, te se dvije slike pokapaju. I onda se vidi, tu je mjesto na kojem se rodio kralj Aleksandar Makedonski. To se mjesto zove Kanda. Kanda na makedonskome između ostaloga znači lampa. Lampa. Orion je također Kandion. Baš u to vrijeme kada se rađa sunce, čitav Orion se uspeo na nebo. I on tu svijetli iznad Kande. I onda mi imamo tu trojstvo, znači Kasiopeje, Kande, Kandiona i to sunce koje zapravo simbolizira rođenje kralja, rođenje Aleksandra Makedonskog. Sada, te su simbolike zvijezdane i metafizičke jako dugačke. On je umro, smatra se 11.6. mjeseca, 11. lipnja. Od 11. lipnja do 21. srpnja je točno 40 dana. 40 dana je Dioniz proveo kad su ga rastrgli, kaže, mit Titani u vedru oca svoga Zeusa, dokle se on nije ponovo rodio. Znači, između smrti Aleksandrove i njegovog rođenja imamo 40 kalendarskih dana. To je još jedna alegorija uskrsnuća, jer Dioniz je dvostruko rođenac. Zapravo rođen od duha i rođen od tijela. Da ne idemo sad u te beskrajne analogije, ali znači imamo tu, da sumiramo, imamo zvijezdanu analogiju, točno egzaktno po zvijezdanome satu, imamo mjesto rođenja kralja Aleksandra Makedonskoga i imamo taj veliki geoglif koji nije jedini. Znate, imamo mi ti geoglifa za usporedbu Kasiopeje, imamo jedan vrlo lijepi kod Lovreća koja zapravo prikazuje sliku kraljice neba sa krunom, a pokazat ćemo i tu sliku. Geoglif sam se nalazi
na pravome jugu od megalitskog apservatorija Kokino i nalazi se sjeverno, na pravome sjeveru od velikoga rudnika Aleksandra Makedonskoga koji se zove Alšar. Znači on je tako smješten na tome meridijanu. A taj meridijan je u stvari naša riječ koja je nama onda malo iskrivljena pa vraćena. To u stvari mjeri dan, zato što je podnevnik, to je mjera dana. Kada je sunce do najviše točke pa do najmanje točke. Sada, Alšar je vrlo značajan rudnik zato što je ta ruda koja je lorendit vađena od tu, kaže da su sa tim mineralom bile premazani štitovi Aleksandrove vojske, koja je potpuno revolucionarno u tom dobu nastupala protivno suncu. I kaže, ti su toliko blještali, odbijali sunce da bi zapravo zaslijepili protivničku vojsku i onda bi makedonski vojnici to vrlo lako dovršili taj posao. Osim toga, tu se nalazi jedno vrlo zanimljivo brdo koje se zove Ostrovica, na kojem postoje isto tako mnogi ostaci starih građevina, starina, pa postoji nekakve tamo, pokazat ćemo te slike, vrlo čudne formacije tipa piramida u blizini Svetog Nikole. Sveti Nikole je vrlo značajan grad, zato što se nalazi i u blizini Kratova. Kratovo je najstariji grad na Balkanu. U srednjem vijeku također ima vrlo burnu povijest. Stevan Dečanski je u a Sveti Nikola mu je bio jedan od zaštitnika, je povratio vid, tada se vratio na srpsko prijestolje, zasjeo. Tako da je samo po sebi radi se o jednome vrlo značajnome kraju. Kako izgleda taj Hum? Koliko je velik? Kako bi se uopće, gdje se točno ovako bi ga mogli možda ljudi na zemljovidu naći i slično? Znači, on se nalazi na samom rubu Ovčeg pola, nekoliko kilometara od grada Sveti Nikole. On je dimenzija vrlo impresivnih. On je u obliku kozmičkog jajeta veličine 85 puta 45 metara. On je napravljen od zemlje. Mi po svemu sudeći smatramo da ga treba istražiti neinvazivnim metodama. Znači, dovoljno se puta desilo da mi idemo kopati potpuno nekriterijski. On bi po svemu sudeći trebao da ima ulaz, jer mi znamo za slične humove i na našem području koji imaju, znači, hodnik koji vode, i po svemu sudeći unutra bi tu negdje bi trebao da postoji i nekakav sarkofag, ako je ova teorija naravno točna. Postoji pravilo kojima su građene te metafizičke građevine i po kojima mi možemo sa određenom sigurnošću znati šta se tu dešava. Sada, dosadašnja istraživanja su uvijek materijalistička. Znači, mi prvo kopamo, onda kad nešto iskopamo, onda pokušavamo to u nešto smjestiti. Ja zastupam jedan drugi način, da mi prvo pokušamo dokučiti o čemu se to radi, onda da vidimo na koji način da to istražimo. U slučaju Aleksandra Makedonskoga, kao i u slučaju mnogih careva važnih, njegov grob je namjerno sakriven, ali je na neki način obilježen. Na način obilježen je samo da onaj koji je upućen u svete tajne zna o čemu se tu radi. Znači, potrebno je poznavati pravila metafizike da bi se ušlo u samu bit. Mi zapravo za najveći broj antičkih vladara, za rijetko koga mi uopće znamo gdje mu je grob. Lokalni arheolog Goran Dinev također dijeli moje mišljenje da bi se moglo raditi o tome. Naravno, uvijek fali sredstava, nigdje prioriteta za to. A za ovo otkriće je barem jednako zaslužan i Nikola Ristevski, lokalni istraživač iz Svetog Nikole, koji me uputio u mnoge tajne, baš specifične za Makedoniju. Jer ta pitanja makedonskog pisma, narodnih predanja i ostalih stvari, to znaju samo ljudi koji su zapravo lokalni. Odakle bi ja to nešto tako mogao znati. Čini li se njemu realnom ova mogućnost da je grob Aleksandra Makedonskog, dakle kraj tog
baš na tom Humu. Pa on pokušava zapravo pokrenuti javnost u Makedoniji i mobilizirati svijest i ostale da se zapravo radi o tome. Ali ja mislim da je dovoljno samo pogledati tu matematičku, astronomsku sliku. Znači, ako mi imamo na jednoj građevini imamo točno zvijezdanu sliku neba u času za koji se tvrdi da je tada rođen Aleksandar Makedonski, onda imamo u blizini njegov rodni grad. Imamo narodna predanja koja govore o tome. I mnogo analogija, znate, ima u blizini samog te Kande postoji jedno selo koje se zove Uši. Uši je također analogija Kasiopeje, zato što narod u Makedoniji, narodno ime za Kasiopeju je Uši. Sada, kako se to sve sada slaže uvijek na istom mjestu? O bilo čemu, o čemu mi razgovaramo, mi uvijek nekako dođemo do Kasiopeje, do Aleksandra Makedonskog i do čitave te priče. A to da je, znači, njegov grob sakriven i da je Ptolomej oteo njegovo tijelo, i zato ima jedno objašnjenje koje ja predlažem da se razmotri. Ja smatram da Aleksandar Makedonski nije umro onda kada se smatra da je umro. On je tada u stvari abdicirao. On je tada odlučio podijeliti svoje carstvo i ja mislim da se on pojavljuje kao Ptolomej. U Aleksandriji on tada počinje vladati kao i šta mi znamo o Ptolomeju. Mi o Ptolomeju znamo da je on jedan od velikih vojskovođa Aleksandrove vojske, pa i Aleksandar je bio jedan od velikih vojskovođa svoje vojske. Znamo da je bio iz aristokratske porodice, da je bio potomak Ptolomeja, Neoptolomeja i ostalih. To je bio i Aleksandar. Znamo da su tu negdje istih godina. Aleksandar kad je prestao biti vladar svijeta, on je i postao vladar Egipta, on je uzeo jedno drugo ime. Sada taj Ptolomej koji je utemeljitelj dinastije Ptolomejevića, njegove su ćerke one Kleopatre, Aleksandrova majka, jedno od imena koje ona koristila je također Kleopatra, pa mu je žena bila neka Kleopatra. I znači mi čitavo vrijeme govorimo o jednoj stvari koja je namjerno zamršena, da mi zapravo ne znamo o čemu se tu zapravo radi. Ali kada mi počnemo gledati na stvari iz jednog drugoga aspekta, onda izlađe jedna potpuno različita realnost. A isto tako, ja predlažem ponovo nešto radikalno, da se razmotri isto tako kao što je otac Aleksandra Makedonskog bio Aristotel. Aristotel je zapravo razmatrajući elemente, on i nije uspio dokučiti njihovu harmoniju. To je napravio Euklid. A Euklid je suvremenik Ptolomeja. Ptolomej mu je bio mecena i financirao njegove radove i tako dalje. Pa eto, Ptolomej sam sebi financirao radove kao hobi. U stvari Ptolomej prvi, Aleksandar Makedonski i Euklid su jedna te ista osoba. I tako je Aleksandar... Da uopće nije bilo ljudi, samo jedna osoba cijelo vrijeme kružila. Pa to su bili carevi filozofi. Oni su bili najveći inicijati. Znate, u to doba nije postojala ta sekularizacija. Bitak je bio cjelovit i nedjeljiv. I to je nekako bila i meritokracija. Oni zaista su najprosvjećeniji, najučeniji, najoduhovljeniji bili oni koji su vladali. I zato je kolika toliki red, harmonija i vladala na zemlji. Za razliku od danas kada izgleda da to nije tako. Jer mi sve nešto dijelimo. Jer duh je odvojen od materije, duhovne discipline, umjetnost od znanosti, sve je kod nas rascjepkano. Kod nas je sve, pa ne samo to, nego i znanost. Gotovo ne komunicira niti unutar iste grane, a kamoli da različite grane komuniciraju. U antici to nije moglo biti tako. Znači, ali oni da
da se svetinja i najsvetije stvari zaštite, što rekao Bela Hambaš, da u hram ne nahrupi rulja koja ni ruke ne zna oprati, pa bi sve to beščastila i uništila, oni su to skrivali određenim jezikom, simbolima i tajnama. Znači, to znanje nije bilo za svakoga, zato što znanje u krivim rukama to vodi u propast. To je isto kao da vi malome djetetu date, ne znam, ključeve od auta i, ne znam, i bocu rakije da vozi. Možemo još ovih zadnjih par minuta posvetiti o jednoj naznaci s početka ovog razgovora da je Aleksandar Makedonski zapravo bio ne grčke krvi, nego sad opet smo izgubljeni u prijevodu slavenske ili ilirske, jesu li to Iliri, jesu li to Slaveni, jesu li Slaveni dolazili u 7. stoljeću pa se miješali s Ilirima ili su oduvijek tu bili, sad to već sve u ovakvim pogledima dolazi u pitanje. Međutim, što se tu može, na temelju čega se može, osim spominjali ste tumača, jer je bilo nekakvih još, makar i u kasnim stoljećima, ljudi koji su govorili o Aleksandru Makedonskom, koji su možda nešto zapisali, možda je to bio neki dijeli znanja koji kruže u to vrijeme pa bi ga oni uključili u svoju književnost ili bi ga na neki drugi način inkorporirali. Što još uopće možemo o tom Aleksandru Makedonskom iz nekih izvora koji možda nisu oni konvencionalni, nego možda su umjetničke, poetske ili narodne naravi reći? Pa ja mislim da valja reći prvo da smo mi jedini narod koji odbija vlastite izvore i mi povijest u stvari učimo od stranaca koji su dosta često se ispostavili da nisu baš prijateljski nastrojeni prema nama. I mi svaki vlastiti izvor odbijamo kao nepouzdan. Znači mi, recimo Mauro Orbini u svojoj knjizi Kraljevstvo Slavena, za koju se smatra da je potpuno nepouzdana iz nekog razloga, on kaže da je Aleksandar Makedonski po majci Skit, a po ocu slavenske krvi, ali su po Orbinu i Skiti slavenske krvi, kao što zapravo i jesu bili. Gundulić, kojega mi stavimo tako i na novčanice, i na spomenike i na platna u kazalištu, on ga zove, pa eto, Srbinom. Kaže, Lesandro Srbljanin, vrh svih careva, cara slavna. Antun Matija Reljković u knjizi svojoj pjesmi Velikom spjevu, Satir ili ti diviji čovjek, govori o Slavoncima ili ti Slovincima koji su se prvo zvali Slovini, pa Slaveni, pa Iliri, i govori da su oni ratovali u Aleksandrovoj vojsci. Orbin također navodi i razgovore slavenskih kraljeva i to prepričava do u detalj, da su se oni opirali toj, oni su smatrali suludoj ideji osvajanja svijeta i da su govorili da su pokušavali spriječiti Aleksandra u tome, pa se čak i oduprijeti njegovoj toj ideji oružjem. Što je zapravo i točno, jer mi znamo i iz konvencionalne povijesti da je Aleksandar prvo se obračunao sa Ilirima ovdje i onda kad je utvrdio, da tako kažemo, zaleđe i poveo njih, inkorporirao u svoju vojsku, onda se otisnuo na to putovanje, veliko, na to ratovanje. Znači ta priča je mogla možda biti odraz unutarnjih trvenja među samim... Pa ja mislim da su carevi i kraljevi antike znali oduvijek da im najveća prijetnja zapravo dolazi iz neposredne blizine. Ali to je zapravo uvijek tako. A što se tiče pitanja jesu li grčki jezik i makedonski slični, različiti, uopće o čemu tu pričamo? Danas je Makedonija jedan pojam koji je podijeljen između nekoliko zemalja i uopće više ne znamo na kraju krajeva na što se to odnosilo možda prije toliko godina. Recimo imamo naznake, već ste spominjali da su bili potrebni tumači između Grka. Pa Grci bi jednostavno htjeli. Spominjali ste nekog čovjeka, Rufus se zove, ili tako nekako, koji je također bio tu uključen. Da, pa on govori o tim tumačima koji su bili potrebni za komunikaciju. Grci bi htjeli da su Makedonci Grci. To nije tako. Šta ćemo sad? Mislim, do nedavno se praktički u zaleđu Soluna, pa i u Solunu govorilo slavenskim jezikom. Makedonija kada je postala dio grčke države slijedom povijesnih okolnosti, onda je počela velika helenizacija.
Sada se Makedonci današnji i mi svi sada silom prilika ili silom moramo s time složiti. Zašto? Zato što je to nekakva službena dogma i protiv toga nema nikakve, sada se to ne smije dovesti u pitanje, da se ne bi Grci naljutili. Ja ne znam zašto bi, šta ima veze ko se ljuti, bitna je istina. Da mi utvrdimo šta se tu zapravo desilo. Makedonija jednostavno je slavenska zemlja. I ne samo to, nego imamo mi zapise i o tome kada je Aleksandar došao u Malu Aziju i razgovara sa Hetitima, pa se čudi kako on s njima razgovara na svome jeziku. To bi ispalo da su sada ti Slaveni živjeli u Maloj Aziji, a da ih tamo više nema. Znači, praktički do nedavno, do početka 20. stoljeća, pa malo i kasnije vjerojatno u zaleđu Soluna i u Solunu kao gradu govorilo se većinom slavenskim jezikom. Makedonija je zapravo silom povijesnih okolnosti postojala ono što se, kasnije su to Francuzi uzeli kao makedonska salata, mješavina svega i svačega. Ali u toj drevnoj povijesti to je bilo tako. Ne samo to, nego znate, Grci su slijedom vlastitih problema koji su imali tokom antike vrlo često zvali strance da im vladaju i upravljaju. To su ti tirani koji dolaze odakle? Dolaze iz Ilirije zapravo da im vladaju. Tiran, može svako provjeriti, Tir je u stvari ime za Slavena, za Etrušćana, Rašćana, Rašana, Ilira, i oni zapravo jer Grci nisu baš volili te kraljevine. To njima nešto nije odgovaralo. Oni su više voljeli demokraciju, dakle vladavinu rulje. Oni su volili da tu vlada nekakva skrivena oligarhija. Tu nije bilo puno reda. Oni bi došli u velike krize, međusobna ratovanja, gloženja i tako dalje. Inače, oligarhije i ovakvi društveni sistemi, ti koji mi nazivamo demokracijom danas, nisu sposobni da vode računa o dugoročnim projektima. Tako da su oni izazivali i glad. Oni ne bi sadili masline, jer je maslini tada trebalo 40 godina da da rod. Nije bilo nekog navodnjavanja, pa ko će sada saditi zato da bi za 40 godina neko imao, to se navodno ne isplati. Onda kada bi se to sve srušilo, oni bi pozvali stranca da im upravlja, da im bude kralj. Kao što su pozvali Pizistrata u Atenu, onda je on njima vladao i kada je vladao, on je tamo zapisao Ilijadu i Odiseju na grčki i onda mi to sada uzimamo, preveo se tada na grčki, mi sada uzimamo da je ona u stvari grčka. Ali Homer u stvari znači talac. Homer, taj Pizistrat je bio talac vlastite uloge. On je prihvatio kao žrtvu osobnu da bude kralj i da to tamo stabilizira. Na kraju su i njega oni potjerali. On kada je to uspio stabilizirati, ostavio nešto svome sinu, da on to, i oni su to, onda su se oni umorili od njega i istjerali ga vani. Sada mi učimo povijest, znate, ta helenistička povijest, helenska povijest, to su u stvari Njemci zapisali u 19. stoljeću. Izraz helenizam u stvari donose Njemci. Gustav, kako li se zvao, u negdje 1880. godine. I znači mi šta god nađemo ovdje ilirsko, mi kažemo helenističko. Zašto? Zato što je naše institucije, znate, jer vidite, ilirski pokret je nestao odlukom cara Njemca, Austrijanca. Oni su zabranili ilirsko ime. Kaže zašto? Zato da se ne bi Mađari ljutili. Znači da se Mađari ne bi ljutili, mi se više ne smijemo zvati Ilirima, mi ćemo se zvati Hrvatima. Ali da se Hrvati ti ne bi ljutili, mi ćemo njima napraviti donji grad i na donjemu gradu sve te institucije, i kazalište, i muzeje, i akademije, i tako dalje, koje nama, radi Kuen Hedervari, mađarski ban, i u to vrijeme se pišu knjige i ustanovljava se sadašnja povijesna dogma, a čitava nasljeđe ilirizma se briše. A oni su govorili nešto sasvim drugo, da su ovi narodi koji su danas rasjepkani zapravo nekada bio jedan narod koji ima i tako
pravo na postojanje, ujedinjenje, ali mi od toga moramo odustati da se ne bi neko naljutio. Eto, u 19. stoljeću su se ljutili Mađari, sad se ljute Grci, sad se ljute Italijani, sad se ljute, Turci, nijako bi se sve trebao naljutiti, a mi te sve interese trebamo uvažiti. Mi u stvari trebamo vratiti malo povijest unatrag i vidjeti zapravo odakle potiču naše predrasude koje mi imamo o nama samima. Znači, i da mi pokušamo zamislite vi šta smo mi dočekali. Da ja kažem ovdje da možda naši izvori nisu krivi. Jao, kako ćeš to kazati? Ja se sa time često susrećem. Znači, čitava moj osobni, kopernikanski obrat, da tako kažem, se desio kada sam ja izučavao povijest srednjeg vijeka. I ja sam tada, Bože moj, meni ništa ovdje se ne slaže, jedno s drugim ne mogu povezati. I onda sam ja rekao, čekaj, ajmo zamisliti da je Dukljanin barem u nečemu u pravu. Samo ajmo pokušati to zamisliti i ajmo onda vidjeti kako bi onda izgledalo. I najednom se sve počelo slagati na svoje mjesto. Ali iz toga izlazi jedna sasvim druga povijest. Znači, mi smo jedini narod koji ne želi koji proglašava vlastite velikane naivcima, nepouzdanima, neznalicama, a to nijedan narod ne radi. Svako ima pravo na se da će neko jednog dana pogledati taj Hum i vidjeti je li tamo doista pokopan Ilir, Slaven, zvan Aleksandar Makedonski. Vrlo brzo će se desiti to. Čekamo. Karte su na stolu. U svom slučaju hvala vam i do nekih sljedećih razmišljanja, novosti ili knjiga. Doviđenja. Hvala vama na pažnji. Evo jedan od mogućih načina iščitavanja prošlosti svakako je dešifriranje starih kodova iz jednog načina razmišljanja koje je i donekle stran suvremenom svijetu, i dok su stari svjetovi možda bili protkani i misticizmom i alkemijskim filozofskim pogledom na svijet, mi to danas sigurno nismo. No, kako god da bilo, nekad i sad, nakon svakog dana uvijek dolazi, nadam se, laka vam noć.